Si tiap-tiap kailuman manusia, Tuhan magtakdilin. Kite hadya mamalingan iyehin, duk mamihala beyanin, bangsain gay kaangat buhay ten atawa kasakses ten. Sa uwe ay aasad di mangumenan iyehin, duk mga husgahan iyehin. Daani kite mangulali. Kahalan kailuman manusiain, asal sayi. Sa katauhan tinesay enistel kahalan kailuman manusiain, we ay pikil teme negatif komen sikitehin. We ay pikil teme negatif bisa pasal kitehin. We ay pikil teme pikilan agay mahap pasal kitehin. Sa asal bekite say manusiain, pikil te manamal opinyon sadihin pasal kite. Dan buah hadja takalete negatif bisa aagay hap pasal kite, pikil te manamal, ien negay katumulihan ten magpikilan pasalan negatif bisa ien. We care too much about what other people think. Bahudunag na magbisnis atawa magpiha kailuman, advance ni mag-isip, duk tinalew ko'y taidji, duk ko'y pakomen ni hatersin duk mga bunsihan kitehin. Takiti hadya niya mag-dislike atawa mag-negative comment si post ni dim social media, daanan nilang mahan, daanan nila pas sumangat nin, daanan ni pahali, daanan ni magpikilan gayhap. Saga kay katauhan tebi, bisan pehep ini ni kakahinang tebi dim kailuman tebi ininen, si kahapan neke, si kalaatan neke, tatap hep masih niya manusia, mabaya duk gay mabaya. Si hinang-hininang tebi ien. Duk bisan pehep kite bitungan, masih hep luu bisara negatibin. Gay kalilian tebi, duk gay kahalian tebi. Sa kemon ien, gay ngahalang angan-angan tebi, duk gay daanan makatunew ki tebi. Bang dual pasagaran tebi paasek hap dem pikilan tebi atau pangatean tebi ieme negatif pisahin. Kwe du dalil kapal si tahiknyaan, bisan pesainnya ne keseg goyak nampuan iye, duk bisan pesainnya ne keseg seleg ngahanutan iye, manggay du iye lesu, tatap du iye pagampung, duk sumampay si patujuhan nen. Sa kapal tasabut ien, tatap palineb, bang lesu, sabab sumagad paasek tahikin atawa bohein. Say du isab si barante, bang pasagarante paasik hap dem pikilante ieme negatif bisa aasikitehin, tatap kite gay sumampay si ine angan-angante. Bang haters atawa bashers gay kaliliante intag-intag tatap si luu. Si social media, si tempat paghinangante, si iskulte, may fake bagay-bagay te atawa pamilyate. Sa subay inin SBSP, Tuhan magtakdil si kailuman manusiain. Iye mag-urong gantaanin, dumain may aagay mamabaya si kitehin, dumain may mga bunsihan kitehin, dugsubay gay pakalete ini negatif bisa si kite, ini negatif comment si kite, subay kite fokus si ini angan-angan tereda kite baya tawa sasat. Subay pagtuyuan te ini angan-angan te para taabut te. Ignore de hadja ye may aagay mamabaya si kitehin, da apakalete ini bisa radit.